Шубашкарда Шамрыксын нации театр зен фестивалі вешленжен. Ерне тұршыбе кураганзым түрлі чілгебе яныраган спектакль зене хақлама бұлдардыш. Бұл жұтра Мари Шамрыксын театры шенешпе балаштаржым. Тепленрех Александр Осипов калазагдардать. Күржізен театры чуни бегінамар шүлебеде шамрыққа. Пенде тақыр-вун бірімір шылда кына шуралны. Шуралны да түрек халхи нации драматургізен шуғыжымычысыне хыды ярзадыдны. Театрда шамрық драматургсен лабораторине ергелені. Шене пьесы дезе ятпаны ана. Тен шавынбақ театрада халхи Мари пьесысен театры десе калама тыдынны халықыра. Шубашкара жармысем сөсна поминка деч вара ятла чвашлана сысна пумелки дене астызем вали лартны комедия илзегилне. Купьесына перин драматург Геннадий Гордеев чулхолари Виктор Ляпин бабырле туны дезен деюрат Ляпинын параклы Гарюхин чарыльне ятпа пьеса бурче. Гордеевна туллы спектакль тумасынне де пірлевізім сатирылы кызык пьеса чуратлыштеть. Мари Жамрыкызын театрын пулдарулы хердюжи Олег Иркабаев этайн. Секретарията ще возалтман. Ще си гьопусым йолдарым. Йолдышта улугын шитса, тоналдыза, севралдыза даш кеяк. Секретарията ще на мен пулза. Шармысен камичи паянхи пурниш подормағызын петачы чихынны куракансыны шав дери кысықлы. Хула ердюже хүрешкізін бепірле ушлангара банкет ергелене. Сысна шашлыге, анжарлы, тада ыттыде. Ытларах ішкелене бе вал танзыр бұлза выртны. Ыттысем вал вильне десе шутлашы. Терсібе вара ердюже лет тарги ыйхывы беші вырзагайна. Вырынды пульницара да хыдах тіпчезе тыман. Швар толы ылтын шал пушлыха хавыртырақ пуштар каласа пытарны. Шавын жүхле пуянлық, шырайынчы саягайны ердюже хүрешкізене азапландарна. Шыр варынче вилене чавзакларса ылтын шылезене приватизациялешін пулашы візем. Кунгышчын вара теленмеле мыскара бұшланат. Мәжіндезен пушлых вырынне шенежін дупса лақма әлгірне. Наталья Ахмед актера тада режиссера спектакль зенчи хальхи саманари пәчікшін шыпи кызыкландарат. Постановка зеневал кужармазыр хайзен көпчелхибе курса ынланмады рожать. Пирин жунра темле шинже вибрации земешлеме бушлаза. И бир темле вайларах ішсем дума бұлдарап бір дезе туын айтмана. Ширав жезем ширашы, драматургсем, шыны пьесызем жирмахадер, артистсем шынеренде шыны рользем калыпламахадер, режиссерзем шынеренде вайлы спектакльзем лартмахадер, візем хавгаланза юлашы, шыны зывлы жилнебек хавгаланашы, тада жав чилге проблеми, нации проблеми, культура проблеми зене, тадахта темле чунра тепре вреце хварашы девізем. Шав вайбая бір тадақта мала лаудаппыр. Спектакльзем хыщен кураганзем бе артистсем, аналардагансем пірле бұғынса әш бағалық не сүтсе явашы, бір-бірне сеню канаш барашы. Мана атларах артистсем вляны келеші. Уйрамағынде Мари театрын, Шамрыксын театры педе келеші, Тудар келеші мінжесін. Моноспектакль был артистын чи евар эш. Ку фестиваль полны пиде манжан лайхбек туйнат менжен дезен эберхал терле халыксен спектакль зене курза везен курымне онланма торжат пар. Чевашенгларым вали Александр Осипов, Николай Семенов.